ትችላለሽ? ምንድን ነው የተፈጠረው? የተፈጠረው እዛ ጋር ያለችው ሴትዮ ጫቱ ኦኤልኤፍ እያለች ተሳደበች ማለት ነው። ኦኤልኤፍ በመሆኔ አንጥራው ያልኳት ኦኤልኤፍ በመሆኔ ኢኮኖሚ አትታገራቸው። I didn't see that. All I saw was you. Hey, stay by. Officer. Get out of here! You kill our people! You kill our people! You kill our ሁላችንም ወደዚህ መሰብሰብ ሁላችንም ወደዚህ መሰብሰብ ወደዚህ መሰብሰብ ወደዛ ሂዱ፣ ወደዛ ሂዱ። እኔ እመጣለሁ። I will be there. I will be there. Okay, I will be there. Back up! Back up! Back up! Witness to this? 22-year-old female. Get back! I need a female officer on me. Whatever. This is America. India, the racist. They want a special group of people. Did you see any contact? No, I see. Yeah, Pushed her because she was recording Watch your hands. Back your hands up. She was recording a video. I have the video. One with the hat. One with the hat. I'm not going to keep telling you on the back up.
My brother, sister, my father was not assassinated because of struggling for freedom. What is freedom? I'm proud to call them. What's up today in the school? OLF is human. OLF is struggling for freedom. የተፈተነው እዛ ጋ ያለችው ሴትዮ ጫቱ ኦኤልኤፍ እያለኝ ተሳደበች ማለት ነው። ኦኤልኤፍ በመሆኔ አንክራው ያልኳቸው ኦኤልኤፍ በመሆኔ እኮራበታለሁ። ኦኤልኤፍ ሆኜ በመታገሌ እኮራለሁ። ኦኤልኤፍ በመሆን ኃጢአት አይደለም። Everybody get back! Move behind the line! Everybody get back! Everybody get back! Move behind the line now! Everybody get back! ከምን ጊዜም በላይ ጥረታችን ነው። ዛሬም ነገም ከመወዳ ነገር ግን በተግባር የምናየው ነገርና በአፍ የሚነገረው ነገር ሁለቱ የተለያዩ ሆነው አግኝተናቸዋል። በአስቸኳይ ይታረሙ። ፍጹም አረጋ፣ አምባሳደር ፍጹም አረጋ አርበኝነት አምባሳደር ፍጹም አረጋ አሁንም ወጥተው እንዲቀበሉን እንጠይቃለን። ኢትዮጵያውያን መታችሁ ድምፅ ስለሆናችሁ በጣም እናመሰግናለን። እኛ በሚገባ ተከታትለን ለነፃነቷ ምንም ችግር የለም። በዚህ በኩል የተያዘችው አሁንም ይቀጥላል። አሁን ሚኒሊክ ጥቁር ሰውን ኦሮምኛዎቹ ኦነግ እንዴት እንደተጫወተ አይታችሁታል። ዛሬ ደግሞ ስሙት እዚህ ጋር ሰውነት ወንድና ሰውነት ወንድና
Are you been seeing me? Wow.